Птицефабрика нақш шудасме? Зафаржан ту куҷава? Ман то гуфтам, как-то бачаи старафшан ҳастанд, бисёр бачаи хуб ҳастанд. Ман ҳамин одам, ҳама одам ба ёти бачанд. Шогирд карда гиями одам. Ҳамун як нақл кунам фурсадам, бахшиш як мекунам халқу нақл. Конечно, нақл кунам. Наздиктар дошта гӯед ки майна. Ҳамин парсол моҳи декабр ҳамин сол буд. Анча ҳолатҳои ҳамин корхонамо сал вақтар буд. 3 декабр мо Ӯзбекистон туки Сейдакбар рафтем устоз. Ӯзбекистон рафтем, шаyd дарси ҳамин муаллима гирифтем, як 4 соати нарафт буд. Хай он вақт ман $100 меҳисоб, райони кишвар рафтем. Хай ҳамҷуд даршуд экономикаю ҳамун коргария хай эсенсун расход экономия момо даст додам. Хай ҳамун 3 моҳ як 30% мо эконом кардем. Лишни расходо, беҳуда расходо эсенсун ҳамун 30% эконом кардем. ҳамун 30% ки эконом кардем, ҳисоби пули ҳамун экономи худамон мини мастер класс рафтем. Вақте ки мо ҳамун вақти 2008 декабр шуд 400,000 сомон корхона қарзо буд. Лекин буди шуд 700,000 аморот. 300-аш аймо, 400-аш договори, сӯзишворӣ, айсинсу қарзо будем. Мини мастер класс рафтем. 5 рӯз вай кардем. Иштирок кардем. Иштирок кардем хотиршон буда. Ҳозир худо шукр дина гадавои ахиронаша собитоб кардем. 1,200,000 сомон ба мо омадем. Қарзо ҳам тамом шуда. Қарзо нест, ҳамон қадар шуд. Аку гуфтосиги ин ки агар албатта биёйтон афсӯз намехӯртон. Рӯзи $100 мо як идета 15 райони кишвар, мери кишвар фита чӣ кардем? Сейдакбар устоз бурдам мо як 5-6 кас буд. Як 5-6 кас буд Ӯзбекистон бурдам. Хане хуб, агар ягон кас хизмат бошад, асос исрафакани касби мо бемору хизмата, лекин мо ҳам асос як чиз талаб мекунем. Аммо парранги кардем, мо ҳам ноиб мочи ҳокимат мо замин мекард. Уфтосиам ки ако ҳокимона кардем, паррангикам кунитон мекард. Аммо одам рафта ҳоким ба маслиҳати ман ки гӯед ки ҳар хел бизнеса кардан мумкин не. Гапи мана бинедия, агар ки шумо ҳар хел бизнес, айн бизнес, вай бизнес даст занед, айн бизнес, вай бизнес даст занед, банкрот мешавед. Рафта ҳоким ба гӯед ки ҳамон одам гуфтанд ки ман чандин соло бизнеса дарс метиҳам ори ман бизнес. Баром рафта маслиҳати мана гӯед ки гуфтанд ки ҳамон одам ки шумо бояд ки 2-та, 3-та, 5-та, 50-та птицефабрика кунед. Ягон бизнес чақа нашав. Илтимоси ман. Ҳозир птицефабрика меред птицефабрика. Пултун банд шуда мебаровад. Чунки ина то ина ёд мегиред ки бо банкрот мешавед. Манам ёда интернет дидан эсенсун кардам, расходлоши ҷо стоп кардам ки нисба оборотум метавонад. Каври мегӯед. Гапе мана дуруст фаҳм бача. Ман роҳи дурустиша мегӯям. Ягон бор як бизнес дигар бизнес ба прига накунед он. То вақте ки ҳамин бизнесе ки кардед $1 миллион як сол ба набиёрад, ягон бизнес дига чақа нашед. Ман шумо дастгирӣ мекунам дошед 10-та птицефабрика кунед. Ягон мана гапе мана гӯш кунед. Гапа фаҳмидем? мазмуни ки памана дуруст фаҳмед. Шумо бояд ки коре кунед ки птицефабрика ва $1 миллион пул зиёдтар ки даромад гирифтед як сол баъд майлаш рафта теплицу дига чақаши майлаш чиба ки яке мисол теплица дам дер шуд, тез шуд, пултон банд шуд, шумо банкрот намешед. Чиба ки вай донҷи даромадатон ҳаст. То Ӯзбекистон рафтем, то Самарқанду ҳамун рафтем, мутахассисот суҳбат кардем, нашуд теплица. Яке ҳақ айна анча сума имущество чиҳош расходош банд мекунад. Хай серам ка ҳаракат карда будем, хай фаҳмо ҳамин чиза рашидем худо мушкил давом. Одновременно нельзя подниматься двух вершин. Шумо ҳозир вай одам шумо гуфтан мегирад, шумо ҳамон дилтон ба ҳамон чи шиштан мегирад. Неки гапи мана маслиҳатама дуруст фаҳмед. Фаҳмидед? Шумо коре кунед ки
дахта биста ҳозир мисол питса фабрикатуна ҳавая зиёд кардан гирем ҳамон пул кор канед ку ҳамон кора канед бачаҳо гапи ман кафа метавон ҳамон тот бизнесе который вы уже зарабатываете тот бизнес который уже зарабатывает вы знаете все риски это для вас известно его проблемы его подводные камни его трудности вам известно как там зарабатывать понимаете сейчас, когда вы из этого бизнеса уходите и свои деньги, которые заработали, возьмете, пытаетесь в другой бизнес инвестировать, от известной проблемы вы переходите к неизвестной проблеме. Знаешь, потому что пытался много раз это делать. Я давно был бы миллиардером, если это не делал. Я и коронакон. Гапи мана дуруст фаҳм. Раис ба фаҳмонда гуфт ки раис ҳамин одам ҳамин хел гуфтан. Ва одам бояд фаҳма шуд. Бо як кас дигар ман ба як кас беш ман рой кунам. Як кас ман тарбият мекунам, ёд медам чӣ хел теплица кардан. Тоҷикистон ранги теплица ман нест. Ҳамин тамом Тоҷикистон гардид сохтаги ман барин нест. Ман ёд медам ҳамин хел урам, ҳамин хел каса сур кардан бо амман арзонтараш ман кардан. Шубаки якта дутта кардан ёд мегирад ки одам. Боз як пиктар кардам, майна дата мекунам, баъд боз зудтар мекунам. Ягон вақт кадомае то ҳунар доред ку, ҳунар аз худованд аст, ини шумо нест. Илм аз худованд аст. Ёдтето миллатома. Ин бахилигира бас кунед. Намонем, фақат ини худома мунад, дигарро ёд натием. Ин фикрҳои тоҷикҳои ҳамин пештатар ҳамин хеле буд. Ҳамин фикрҳои тоҷикҳои ки соли 60-70 буд, анамуно Тоҷикистонро вайрон кардан. Имрӯзангиҳо не. Чубаки дигар мардума ёд надоданд. امروز به همه عذاب کشیده استودای همه وقت شما همین لوبای کوره که نقص کردن میتونه لوبای فرزند دیگر همین میوه از اون رایون می از پامیر از کنچه از گوجه بیاد پیش کن اینجا بیادم همین یاد گفتنی من تا یاد میتونم یاد تیتو خلق ما تواناش بسیار شد مردی کارش کم شد بعد میبینید که چه باید جای کار شو و نالوگ میتونم نالوگ پیش شما دیگه نمیبیاد کی منو فهمید؟ ما باید که هزارها کمپانه کشیم هزارها مایده شنو همین مسئله تا من گوش کنم نف کار دوز قوت گرفته است من نمیخوام که это будет для тебя финансовая нагрузка ты загонишь себе долга я пережил эти вещи не хочу тебе этого хорошо, дорогой? Давай, тут соседа, пашта, дата, птица, фабрика, когда там. Смотри, ты там все знаешь, известно, риски, проблемы известны. Не меняй их с неизвестностью. Ты должен понять, это разный бизнес.